Kublai phi baro kini kilong ki kubor babenta gasngi. Yaga kusna mat chaprang ga beningkong bala penya daga Joint Action Committee Sport Klom having tar ga jingtrailang bar ka KSU Maulali Union kalala ban ai ki samla ki bon shakmat ak result metric bar class 12. Yaga tiga jimpen ko buram bala ai lala yadon nang le usodar shnong Maulali uba Leamington nong spung President ka Hills Farmer Union uba Piston ai nong bri President ka KSU Mau Kendro Circle usamna Ilas Umsong bat kinong hikai ki khana school Maulali Presbyterian Secondary School kongsan hakti kasngi samla Ilas Umsong. Babun di kena school, bun di kena balas balik sesor bat kita nasional. Kemudian nasional ni bagi dan pediang itu perlu tu beli kimi na ye skor kile na skor ye. Kalau nasional pat apa ya sor langam subur ha secondary bidi pat si clear udah na posor. Na ye bah sor ikna ni drop di ikna di ye ikna na kendong he ikna kalah ikna tut di ikna na kendong he tadi ikna skor he. Nela tak kadang apa mana bisiang ni nang ni ikna mi nasional, mungkin mi nak fungsi Nari long berfikir pada usia lagi di jam kiba long bersnow. Hadu kata-kata. Urok di uwi wakta ya kain lang kasalang ya kain kasiam ya kita dulu yang urok uwi. Yang hilakun. Bun kena skor kinhaban pep skor no. Kelas 11, kelas 12, kelas 8, kelas 9, kelas 6, kelas 7 bun kena pep skor. Kacing pangol lah, kacing lut lah dia lut lah, labun, nanti tanya pep skor. Beli apa pep skor nama apa kat hong, kain kat hong kebagian, kebangan di bantuai kacing. Dia nama kata-kata bang, babun sin, kini kilong yang long siam joyin, kim kau, nor beli nang do badan kena, yang hikai lepai kalau orang joyi bantuan dia kat hong joyi, hang no bagi kau. Tak ada pasuan kecil tu, tak ada pasuan kecil ya, tak ada pasuan lut ke berkhoi, ngumar bani don ya thong. Angno bakin kot, pegwa long doktor, pegwa long engineer, pegwa bakin long nohikai, pegwa ikono, bu ya thong ada tingum cupai bak le hai kata. Perkat ya king bu ya kalau cupai bu lupa hak kata, pasno lupa ya kata bakin sepoi, bu lupa ya kata kenam bakin poi sekata.